winner Unka Bloom Smarty Riang the Scooty. So in Toto Yapo Holland, come on, please, everybody. Bloom Smarty Riang, the winner of T-Pro Idol Season 1. Hello.
sẽ chung bước khó thông thốt nhà chỉ định cho đông đông người nơi vô sẽ chung bước khó thông thốt nhà học bài Kawama bumong buskango paiga pia. Surprise is surprise. And so, are you ready? One last time. Everybody, Tipra Idol Season 2 ni winner Unka Bloom Smarty Ria. Let's welcome Bloom Smarty Ria here on the stage. And Padi Odoro Bono prize Yafana Bagay ang nunginahanay sini TTAAD sini habang ni CEM Sir Purno Chandra Jamatiano nunginahanay sini sana yang obus kang opana bagay sini winner no prize money with scrutiny chabi tay logiwo kaisa trophy and the scooty. So in Toto Yabukolwende, come on, please, everybody. Bloom Smarty Riang, the winner of T-Pro Idol Season 2. 어쩌라고?